Čekajući iftarske trenutke, gledaoci televizije Unsko-Sanskog kantona i ovog Ramazana istinski će uživati u specijalnim programskim sadržajima. Kuranski ajeti i njihovo tumačenje, zanimljivi gosti, džematske priče, hadisi i njihovo značenje, moj hidžab, moj ponos, profesija, život i vjera, tradicija i historija islama, ramazanske aktivnosti. Grac, Rijeka, Prijedor, Ključ, Banja Luka, Kozarac, Bužim samo su neka od mjesta koja smo posjetili i zabilježili interesantne događaje i priče. Još puno zanimljivih, edukativnih i atraktivnih sadržaja donosi vam tradicionalni ramazanski program televizije Unsko-Sanskog kantona. Želimo vam ugodne ramazanske dane uz program vaše televizije.